सेरेंडिपिटी महोत्सवाच्या प्री ओपनिंग सेरेमनीक सीएम सावंतान वांटो घेतलो। हो महोत्सव गोंयांत येवपी पर्यटकां खातीर आकर्षण म्हूण तो उलयलो। I'm sure that we will get to see some powerful performance at this art festival. In fact, I'm informed that one of the event uniquely the Goan, which is a series of workshop on the Goan cuisine, and the specialty conducted by the renowned Goan chef, and had sits the full well on advance at this event. It is really shows the increase the interest in the people having our cuisine. आयतारा पहिल्या दिसा कला मोगींक सेरेंडिपिटीत आकर्षणाचे गजाली अश्यो मंडलाच्या उपयोग आणि तत्वज्ञानाचेर कार्यशाळा, खासा कला प्रदर्शन, चिंतेपासून सकारात्मक दुर्लक्षाचेर कार्यशाळा, खासा गरजांच्या व्यक्तीं खातीर देशात पहिलेच फावट एसेसिबल अँड इन्क्लुझिव्ह आउटरीच कार्यक्रम, गोयच्या न्हंयांच्या सोबीतकायेचेर खासा चित्रकला, हस्तकला, थिएटर आणि स्टेज फोटोग्राफी खातीर कार्यशाळा। या महोत्सवात गोयच्या खाणा जेवणाचेरूय फामाद शेफांचे खासा कार्यशाळा जातल्यो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि चेतन गवस।